درود و احترامات برادرای عزیز. همین لایف ما چه خیلی است، همین اکران خیلی برکی نشیده ایستاده است. یک فکر نظرتون بنویسین در همینجا. چی باید خیلی شده امروز این لایف پایان دادای ما پاورود اکران میبرامد. من میجه قدم پاورود میشید اکران امروز باشه رستاکی استادگی است و پیش خیلی سوزه اکران پرا میبروی همی چی خیلی است. من نفهمیدم همین امروز همین لایف. تشکر سوز برادرای عزیز باشین. راستی امروز بسیار بگیم که بازم همین برای که دویمو اکران خیلی برکی میشید این دفعه نمیدونم چی باید خیلی است. اکران خیلی رستاکی در لایف دادیسته برکی پاورود نشدیسته. خیلی مایده یا اکراندا مایده برو مادیسته. اگر مایده برویا یا بردگی ای سر بدرم سر بتم. ای سر بتم خیلی یا بردگی بکوم همین چی من برای که هیچ چی نکردم خیلی کنم قفای اکران نشان میده خیلی کنم پیش در این جمعه برامد که خیلی پاورات اکران همین چیز نبرامده می روز چیزی باشه با فکر ما خیلی سرش میتیم بار برکه و امروزش ده اگر مایده به تو هم توکلش به خدا. دوستای عزیز دیگر فکر کنم همی است برای اون که همون چیزی که می برامد پاورات اکران از من نبرامد امروز. رنگ پیشینه значит یوتیوب همون دویمو برنامه شالیش میکنه همون برنامه چیشه هم خیلی میشه و خب بارون درود و احترامات به مردم عزیز مردم تاجیکستان و دوستان مخلصان و آزادی خواهان. امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. دوستای عزیزم بازم حمله امنیتی امام علی رحمان در خانه ما صورت گرفت. امروز سه کس آمدن متاسفانه از خانه به ما زنگ زدن خانگی ها که آمدن به سر ما باز گفته تلفن ما شب به زوگ مونده بودم سحر نگرفتم از خاطر رفت است نفهمیدم. وقتی خواهرچم زنگ میزنه بعد از او گویم که ما گشته زنگ زدم دیده موندم تقریبا 15 minut 20 دقیقه بعد دیده موندم. گفتم چی باشه که زنگ زد گلاسوای روی کرده است که اکا زنگ بزن اینا با سر ما را اومدن و زنگ زدم که رفته بدین که گرفتین ای شش مدل به دست است. رقمای مرا پرسیدین رقمم در دستتون هست یگان مشکلی نداره. اگر صحبت باشه ما خط شما همه وقت تیاری صحبت هستیم هیچ وقت ما از شما گرفتگی نیستیم نه از شما نه امام علی رحمان. تنها وضعیت هم خیلی است که ما باید از بین شما برای این انسان ها یک طرف بستیم برای که شما خودتون میدونید. خلاص دوستای عزیزم
эмомалӣ раҳмон даъво аз демократия ва аз озодӣ бигем ки сухан ва ғайра чизҳо ҳарф мезана, лоф мезана ва моро террорист ва ғайра корҳо мегӯянд. Хуб, модари 70-солаи ман террорист нест. Мисол мегирем. Апа хоҳари ман террорист нест, дар хона ҳастанд, дар ҳамҷо шиштагӣ ҳастанд. ҳатто ки паспортҳои онҳоро шумо залог гирифтагӣ ҳастед, ки то ки бигем ки чӣ кор накунанд, яъне аз тоҷикистон берун наброянд, ба ҳамун гуфти хитон залог гирифтагӣ ҳастед. мо дар тамоми навору дар тамоми чиёмон бигем ки танқид аз камбудӣ ва аз дигар чизҳо кардем, ки то ки ислоҳот шавад. Мо дар ҷои ислоҳот ҳукумата баръакс дидем, ки доимо ҳукумат дар ҷои ислоҳ шидан, яъне боз ҳам хонаи мардум мерава, ҳамла мекуна, амнияташ мерава. Ва муҳтарам, ҳамо амниятҳое ки омаден хонаи мо, дар модари ма бисёр гапҳои дурӯғам ҳарф заден. Яъне гуфтен ки фарзанди шумо террорист аст, фарзанди шумо хоини ватан ҳаст, фарзанди шумо гуногун чизҳо. ва якчанд навора аввалша нишон доден сурати мара, намедонам интернет надошта бошен, бигем ма пул партом интернет бигирем ва ҳамун навора дар модари ма пира нишон битем. Баъди омадем хонаи мо тӯҳмат задиянд, ки мо тайёрӣ дидестем, ки то ки Тоҷикистонда хунрезӣ кунем. Мо барои ҳамо омадем, пеши раҳша бигирен бачатона, бигем ки бачатон чӣ накунад. беғайраттарин пулис ҳастен, ки шумо дар ҳаёт беғайраттарин пулис ҳастен, ки дар ҳолате ки шуморо номер мепурса, ки битема битм занг бизана, қатиш гап за. шумо ай видеозвонок метарсен, шумо дух надорен. Дух, ҳамун духе ки кампири 70-сола дора, ку болошда шумо мерен 3 нафара, бигем ки ба дили худотона герой мегирем, ба кадом нанг номус шумо мехезен ба сари як кампир мерен ва бигем ки кампира кӯшиш мекунен битарсонен. очаи мара тарсонда наметонен. ира раси нафсида да ёдтон бигирен. очаи ма агар тарсончак мешид, ку ма вори бачаи ба ғайрат таваллуд намекард. мефаҳмем? ира он ҷавоне ки мебинӣ мисли ту беғайрат аст, ку очаи шумо тари беғайрат таваллуд кардияд. очаи ма фарзанди беғайрат таваллуд кардаги нест. духтон боша, номеротон абтен, ма занг занам, ё ки номерои мара бирен. надод аз хонагиё ки номероша наметаб. ба ҳар ҳол дар дастотон дорен номерои мара. бигем фейсбуки ма ходими халқ аст. имшаб рӯз ӯ фейсбуке ки доштам шикастем, дурунша дидени чӣ наёфтен. кофтен ки ягон чиз нест дар уҷа дигар, ягон гапи чатти нест, ягон гапи беҳуда дар уҷа вуҷуд надора. ҳамаш бигем аз рӯи одобу ахлоқ, аз рӯи инсонӣ аст. зур заде наёфтен чизе. хоб меҳнат кардем, шикастем, хулас ҳичи наёфтем. марҳамат, ман тайёрам ки қатъи любой тайболои қонун суҳбат кунам. ман ҷинояткорам, Эмомалӣ ҷинояткор аст. аз рӯи қонун исбот мекунем. кадоми ҷинояткор боша дар пеши қонун бия ҷавоб бида. ман ҷинояткорам ё Эмомалӣ Раҳмон? ки ҷиноят ба сари миллат кардагӣ аст, ки миллатда хиёнат кардагӣ аст. ман хиёнаткор бошам, худам мехезам. агар аввалин рейсда билет нагирифтем, ман номардам. аввалин рейсда билет мегирам, меом ба пештона. агар ки ман хиёнат ё ҷиноят карда бошам дар ватан, дар миллат, ҷое ҳам хиёнат карда бошам дар миллату ватан, не ки ман исбот кардам ки Эмомалӣ Раҳмон хиёнаткор аст, хиёнат дар сарзамин кард, хиёнат дар миллат кард, пас дух дошта бошен Эмомалиро мерем мекардем. омаде гуфтем ки дар эфирош
дар лайфҳо фарзанди шумо зани Эмомалиро ҳақорат мекунад, очаи Эмомалиро ҳақорат мекунад. яъне ки шумо як номардтарин инсоне ҳастед дар ҳаёт ки берун аз тӯҳмат дигар чизе наметонед. берун аз тӯҳмат агар ҷои мо ҳақорат карда бошем, шумо хонаи мо рафтед, мо ҳақорат кардем очаи Эмомалиро. не ки дар лайфҳо ҳатто ки ман очаи Эмомалиро ҳақорат мекардаги инсона гӯш намекунам даромада, барое ки на танҳо очаи Эмомали Раҳмон, балки лӯбои оча ҳар як модар барои ман арзиш дорад. яъне ӯро таҳқиқ кардан, танқид кардана ман гӯш карда шишта наметавонам. ям хеле одат дорам. ва очаи мара тарсонде ки мо бача тамиёрем, суд мекунем ва ғайра корҳо овора нашед. ман худам миём, фақат исбот мардонавор генерали прокурор, суди олии Тоҷикистон, суди конститутсионӣ, намедонам любой так меброед ва исбот мекунед барои ман гуноҳи мара онлайн. ман худам мегардам, овора шидан дар кор нест, пул расход кардан дар кор нест, зур заданам дар кор нест. ман худам танҳо мардонавор меброед ҷинояти мара онлайн дар пеши миллат, дар пеши халқ, дар пеши мардуми Тоҷикистон. исбот мекунед аз рӯи конститутсия, қонун исбот мекунед ва ман худам мегардам. агар розӣ бошед, ман ҳар рӯз тайёр ҳастам аз Эмомали Раҳмон сар карда ба тамоми мақомотат суҳбат карданда, ба тамоми мақомотат фарқ надорад. генералат, судат, адвокатат, прокурорат, кадомит ки ҳастед, ман тайёр ҳастам ки ҳамроҳи шумо онлайни прямой суҳбат кунам. инора куношона сухта гирифтагиш, ин беғайратҳора тарсидагиш, шаб он наворе ки дар эфири оғои Ашуров ман дохил шидам ва он масъалаи визара ҳарф задам, чаро Туркия виза кард ва мардуми Тоҷикистона даъват кардам ки дигар дар Россия, яъне кор барои шумо ёфт намешавад, миёни Россия шикастагӣ аст, шумо азоб мекашед, баргарден Тоҷикистон. ва он ки Қазоқистонам виза кардани аст, Тоҷикистон қатӣ бигем ки чиам виза кардани аст, Ӯзбекистонам виза кардани аст. барои чӣ? барое ки ҷое ки виза набоша, ин мардуми Россия будагӣ мераванд ҳамуҷа. ин мардуме ки 7 миллион дар Россия ҳастанд, бовар кунед Африқоро афзалтар аз Тоҷикистон медонанд. ки дар Тоҷикистон инами қадар ҷо бошанд, ҳамуҷа мераванд. имрӯз дунё ба Тоҷикистон виза дорад, карда истодан ва уже бозам бигем ки тасмим гирифта истодан барои виза кардан. барои беномустарин президенти дунёи президенти Тоҷикистон аст ки мардумша аслан ҷои кор намета. похриншай ки ҷо мерай зиндагӣ табин бо пилус бояд ба ҳукумати Раҳмонов даход биёй. яъне Эмомали Раҳмон 32 сол почаша дроз карда фақат хурдагӣ гаштагӣ аст. имрӯз вақте ки мо ҷиноятҳои Раҳмонова, вақте ки мо аз гиребони Раҳмонов гирифтем, гуфтем Раҳмонов барои миллат ҷои кор лозим аст.
7 میلیون مردم در برن هستند قوای کاری و رحمانوف در جایی که در سر سخنهای ما فکر کنه خونه ما میرود بگه ده شب شد اوچه شب ترسونه برین عدلش برین ما ای ششم عدلیم ما ای هفتم عدلیم خونه ما رفتگی خودش جنایت بود اگر که تو یک پولیسی عدل می داشتی و بگیم که یک پولیسی که قانون می داشت اگر او کشور رفتنی تو در خونه ما یک داکومنت فالشیوی را بردن که خونه که مادر ما ششتگی است گویا که او خونه از من است من خریدگی مو خونه را بله من پول جمع کرده استم برای مادرم در خونه خریدم این یگان مشکلی نداره مادر ما تاجیکستانی است من دزدی نمیکنم با مهنت خودم جمع میکنم با مادر ما میخرم میتم یگان پرابلم داره یا مادرای شما حق داره در تاجیکستان خانه خریدن یا شما حق دارین خانه بخرین دیگر انسان ها حق خانه خریدن نداره در تاجیکستان شما ما را خانه خری نمونین شما ما را زندگی کنی نمونین شما مادر ما را نمیدونم در اونجا نمونه که یک ما باید چیکار کنیم امروز شما ضد شما مبارزه بردن درست نیست از کمبودی حرف زدن درست نیست زندگی کردن ما در تاجیکستان درست نیست ما باید چیکار کنیم از نگاه شما فقط اوچه امام علی حق داره که در قبرستان در چول دنغره قصر در بالای مرده اوچهش بسوزه که از خانه تاجیکستانی ها دا خوبتر زیباتر کرده فقط مرده و زنده اوچه امام علی حق داره در تاجیکستان زندگی کردن ده دیگر انسان های زنده حق ندارن در اوجه امام علی رحمان اگر تو دخ می داشتی یا که همون انسان هایی که پرابلم دارین ما قطعی پیشواتون در فرانسه رفتم و اونمو یک 15-20 متر مسافه ده گفتم ای دیکتاتور بیا اینجا صحبت کنیم چی دینگوز میزنی همون دیکتاتور تون گریخ رفت غیرتی صحبت کردن نکرد که فرانسه نه خونه ما است نه خونه پرزیدنت نیترال نیزونه بود گفتم بیا صحبت کنیم دخ نکردن که بیاین همراه ما بگن که بشینن بگن که بیا ما قطعی شما صحبت میکنیم چی مشکلی هست خلاص شما ما را خیلی چیزا نترسونه که خیلی بگیم که کگوتا خونه ما میرین انا مادری ما را ما زنگ میزنیم بچه تلفنش نمیگیره بسم الله الرحمن الرحیم نمره رو تبتیاج من خودم زنگت میزنم تو دخ میداشتی نمره رو تمه موندی میرفتی میگفتی که فرزندتون در جستجو است ببروی مودا چی گپ زنه نه و چای مرا اینترپول میترسونی که بچه در اینترپول های نه میترسونی این چیز برای چای مرا نویگری نیست چای ما بر وقت میدونه که من چیکار میکنم و در کجا قرار دارم کدام جستجو در قرار دارم خیلی شما مشکلی با ما دارین یا با مادر ما سوال برای همه امنیت و امام علی رحمان و غیره و غیره شما مشکلی با ما دارین یا با مادر ما این همین از بیغیرتی این همین از بگیم که نشانه مردانگی شمایی که بنام خداتون مرد مینامین این همین نشانتون است شما غیرت نمیکنین که ببروین با مخالفاتون صحبت کنین شما خانه های مخالفه بسر مادر بسر کمپیرا را میرین بسر کمپیرا بچه تا بگو ای راه بگرده برای چی او مرا بگه ای راه بگرده سبب در چی است
چی با اوچای تو نمیگه که ترا بچم تا راحت بگرد خونه کس نره که فردا خونه من میوین. چی با اوچای شما نمیگه ای گپا؟ چرا شما میرین خونه ما اوچای ما را مجبور میکنین که خولا قلن یک ویدیو که برای بچت بگو که بچم که همین کارت خطا است. کاری من خطا نیست. هر سحر مادرم دعا میکنه. هر سحر پروردگار میگه بچم شاه جهانت کنم اگر که حق باشی. اگر که حق باشی شاه جهانت کنم. اگر که هر کس که ناحق است بچم از آن جمله خودت خاری دنیا و دنیات کنم. اگر که ناحق باشی. اوچای ما میدونه برای ما شیر پاک دادگی است. رنگ شما واری که با شیر گاو کلان شدگی نیستم. اوچتون فیگورش سخرانیت کرده شیر گاو قد شما را کلان کرده. برای هم فعل گاو داره. اوچای ما شیر دادگی خودش ده باور میکنه. برای اون که ما برای مادرم تا امروز کلمه دروغ گفتگی نیستم و برای ما این چیز زپدلو است که یک چیز دروغ با پدر یا با مادر بگی. میفهمید؟ غیرت داره. مرحمت بین صحبت کنیم. چرا میگریزی؟ برای چی میگریزین شما؟ خب شما ما را میگین تروریست است. شما ما را میگین پنهان شدگی گرفتگی هستن. نه ما گرفتگی نیستیم. ما تنها جامون به خطر کردگی هستیم. گرفتگی شما هستین. برای چی؟ برای اینکه شما دوخی صحبت کردن، دوخی اومدن، دوخی گپ زدن ندارین همراه ما. ما که از شما گرفتگی نیستیم. این کلماتون اشتباه است. ما شما را میتونیم بگیم که شما گرفتگی هستین. اگر که ما میگریختیم 24 ساعت فیسبوک، تیک توک، اینستاگرام 100 گرم 200 گرم ما گریه نمیبرد و ما پنهان میشیدیم. رومون پنهان میکردیم. جامون پنهان میکردیم. اگر ما جنایتکار میبودیم دولت های نه خیلی پیشرفته اروپایی، دولت هایی که بگیم قانون داره، هیچ وقت برای ما این دولت ها پناهندگی نمیدادن. برای چی برای ما پناهندگی دادن؟ برای اینکه اثبات کردن که این انسان ها با مطابق قانون های بین الملل حد حرکت دارن. یگان جای نه تروریستی هست، نه اکستریمیستی هست، نه سپاراتیستی هست. در اینجا با قانون های بین الملل دارن حرکت میکنن. اگر از ما نیم نقطه خطاگی میافتن، بسیار نه، نیم نقطه اگر از ما خطاگی میافتن و نیم نقطه اگر که ما اشتباه میداشتیم در رفتار حد حرکتمون، کمی بیستیم صحبت کنیم. اگر ما نیم نقطه میداشتیم، نیم تا بسیار نه، البته که ما را قبول نمیکردن. ما را به حیث یک انسان سیاسی، به حیث یک مخالف سیاسی حکومت امام علی رحمان که با مطابق قانونهای بین الملل حرکت داریم، جهان اعتراف داره این قانونها را و نمو قانون ما اعتراف کرده حرکت داره، برای همو گفتن که بین پناهندگی دادن. امروز شما بی غیرت ها به سر زن میرین، خانه ما را سیانکه میکنین، خودتون نمیدونم و دستوری نشان میتین، ای ششم ای هفتم ای دل نمیدونم ای گورا دل ای فلان جو از دیگر جو و دیگر جو.
خب بیو تو ما قطعا مشکلی داشته باشی مرحمت فیسبوک ما خودی خلق ببرو در مسنج ما ببرو بیو قطعا ویدیو ویز صحبت کنیم یگان مشکلی نداره اینترنت نداشته باشی ما می پرتون پولت میگم اوچما نمروی خونگی ما را گرفتگی زنگ بزن ما میگم اوچما میپرتو یک 100 سمای 50 سمای 200 سمای در تلفن میپرتو که به حضور با اینترنت صحبت کنی و بیا قطعا صحبت کن اگر که مشکلی داشته باشی حالی که اگر ما مثل شما نامردی کردگی نیستیم کدامیتا دزدیدگی نیستیم کدامیتا کشتگی نیستیم و طرفدارهای شما را برده زندان کردگی نیستیم شما امروز با تمام نمون ظالمی و ظلم و زلالت این مردم گویا که طرفدار شما از ایستادگی است اگرنی همونی که پلیس هستی کو مادر در نمی سیستم نفرت داره مادرت که خودت نفرت داری در نمی سیستم خودت دیده ایستادی توجیک شیده امروز شما بدیم به ناموسا که خونه پیرانسولا را پر از پیرانسول کرده برای که مردم شرایطی توانایی نگاه و بین کردن دیگر پدر مادر پیر خدا ندارن بردن و پیرانسولا دا پرتفتن امروز شما این مردم به جای آوردین که برای لقمه نان دخترها و زنها مجبور میروند در تای کیمکی و خواه میروند حاملدار میشوند میزویند توانایی نگاه و بین ندارن یا اینکه فرزندای خودشون عیشوشون جدا میشوند این شرایط کردن که اونا کودکا یتیم خانه پر کودک شدگی است میفهمی نمیره این شرایط شما آفریده اگر فردا همون 6 مدلی 7 مدلی بالای سر چیز بیویه شاید زنت با کوچه ببرویه شاید خواهرت کوچه ببرویه میفهمی امیره خانه را دیدی اکم مردگی است اتم مردگی است زنی اکم مردگی است کودکا را دیدی همه شا دیدی همه امورای نمی یک تمه نگهشون دارن شاید ای خونه اینمو 6 7 مدل زندگیشون با سوز باشه و حکومتی تو در همون کودکی که اینوالید است پنسیش قطع کرد نام کودک دیدی خوب بود نام کودک یتیم است نه اوتا داره نه اوچه داره اوتاش هم از عالم گذشتگی اوچش هم همون 300 سومونی که پنسیه میدادن یا مایره هم بگردم 300 سومون بعد در پنسیه بتن یا اینکه پنسیهش قطع کردن این بود حکومت شما این بود نامردی شما بود که حق اونم مایوبه حق یک اینوالید کودک امام علی رحمان برید و حکومتش امام علی خبر نداره سیستمش خبر داره دیدی اونم 10 12 کودکی که هست همش یتیمن من رنگ شما بناموس نیستم که او را برم در یتیم خونه پرتم گرچند منم میدانم که منم میخوام زن بگیرم کودک کنم نه که خاطر نو یتیما من از زندگی خودم گذشتم از حیات خودم از تمام عیش عشرت خودم از اونه که من خودم باید با فرزند بیارم در دنیا از او گذشتم خاطر نو یتیما برای اولی چنی من مردک شیدن نکو برای من چنی من مردک شیدن 7 بار دیگه باید تو بری تولد شوی بعضیات اوتو چیخته نگاه نمیکنه که شما را به دنیا آوردگی است میخیزین 6 مدل 7 مدل میگه شما غیرت داره شما ناموس داره شما ننگ دارین از ننگ ناموس حرف میزنین
аз ватандорӣ ҳарф мезанен шумо, аз пешрафттон ҳарф мезанен. модари ман 30 сол дар ятимхона кор кардаги аст, 29 сол аст, 28 сол, таи 30 сол кор кардаги аст дар ятимхона. имрӯз пенсияша наметен кампира, хотире ки бачаш дар сиёсат аст. ин аст мардонагии шумо, ин аст давлати шумо, ин аст ҳақиқати шумо. боз модари ман бихеза пишти ҳамин ҳукумати шуморо бигира. модари ман 10 чанд нафрат дорад дар шумо, бо якчанд не, 10 чанд аз ма дида 10 баробар нафрат ба шумо дорад. фақат дига тавоноие ки бигем ки мубориза бурдан надорад. мефаҳмед амира? дар ин системе ки шумо дорен 10 чанд нафрат дорад, на ин ки якчанд. шумо фикр накунед ки мерен ӯро метарсонед. ӯ наметарсад. модари ман ҳеҷ вақт наметарсад. хонагиҳои мо наметарсанд. ай шумо мурдани издиватсатон кадан, мурдани приколтон кадан, изо кашидед, шарм доштед. агар о метарсидан ку шуморо издиватса намекардан, приколтон намекардан. ҳамин қадар приколшон кардан ки да хона. очаи ман кампири шухайда сахт приколо дорад. бигем ки хеле дӯст медорад, хеле прикол када, хеле ягон чизои ҳаҷв гуфта хандида, на хеле одами зиндадил аст. барое ки ҳамон ятиморо парвариш кардаги аст, доим оро хандонагӣ ҳастанда. ҳамон 29 сол ҳамон бигем ҳамҷо кор кардаги аст, 30 сол кор кардаги, 28 сол кор кардаги аст, дига ёдам надорам. доим ятиморо хандондагӣ ҳастанд, китоб хондагӣ ҳастанд, ҳаҷвҳо ва ғайра чизо, ҳамин чиз одат шидагӣ аст. бисёр бигем ки ҳаҷвҳои шӯхиҳои хуб дорад, маъне дорад, мантиқ дорад. мурдани издиватсашон карда. шишта намо кампир намера издиватса кард. ку бугу бачам бо чӣ кор кардааст? Ку бугу бачам? Не, ман надидам не ки бачам чӣ хеле кардааст. Ку нақл ку бачам? Ку бугу як бори дига бачам чӣ кор кардааст, чӣ кор кардааст? Айда дига шуморо издиватса мешава карда. се ғул на ақл дорен, на мафкура дорен, на маданият дорен. яке телефон қатӣ сиёмка кардан, на ғайрат дорен, на номус дорен, на нанг дорен. қатӣ ҳамо пешвотон, ҳамо оптум шида ҳаматон. ин ҳами аст сохтори шумо, ин ҳами аст системаи шумо. ӯ коғази фалшивиро айкиҷо ки рост кард дод шумода ки хонаи масъуд документа? ки рост кард шумода ира дод? фарз кардем аз маст чӣ мушкилӣ дори хона? ма 10 та хонаи дига фарз кардем дорам дар Тоҷикистон. чӣ мушкилӣ дори ба хонаи ман? ман ранги эмомалӣ надиздидам. агар харида бошам ҳамаи хонаро ку ба пули худам харидагием, ба меҳнати худам хориҷ аз кишвар кор кардагим, дар Тоҷикистон кор карда харидагӣ нестам, ба пули худам харидагием. ягон мушкилӣ дори ба хонаи ман? ба хонаи ман ягон мушкилӣ дорӣ? ту фурӯхтаиш, ман харидамаш. мефаҳмӣ амира? ту фурӯхтаӣ, ман харидагием. частни собственности ма аст. нами кун табидрон ту фурӯхтагиши. бира куҷои арз мекунӣ кадан бигӣ. ман аз дасти ту маҷбурӣ гирифтагӣ нестам, ба зӯрӣ гирифтагӣ нестам. фурӯхтай ман гирифтамаш. проблема дорӣ? бо кадомит проблема доре? бо кадом отделет проблема доре? бо кадом сохторит проблема доре? биё прокурори генерали табиги биё, суди олӣ табиёр, қарори террорист бировардагиша биёр, ман суҳбат кунам. тарсиден ҳақиқата гуфтагимда? на самом деле ҳам хел аст. ягон ҷои пинҳонӣ надора. туркия барое ки тоҷик массава наёяд дар уҷа виз кард ба инотон.
ягон мушкили дига надошт. Медонист ки имрӯз пага шумо дига дар Россия ҷо намешен бародарои азиз. яъне ки барои нами Туркия визатон кард. ва барбигардем, бозам мегум ватан барбигардем. манам бояд барбигардам. мефаҳмед намера? манам бояд барбигардам. туам барбигарди бояд. не ки ман наметонам ози ки дигар мушкилӣ дорам, ту ку мушкилӣ надорӣ, ватан баргашта метавонӣ барбигард дар ватан. хоҳӣ нахоҳӣ имрӯз пага як тағйирот дар ватан бояд бишавад. барои он ки Эмомалӣ Раҳмон аслан тайёр нест шуморо барои ҷои кор обеспечиват кардан. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон дига медава ҳама иҷода ки тоҷик қабул мекунен корда, тоҷик қабул мекунен корда, тоҷик қабул мекунен корда. иси Япония рафтестай, иси Корея рафтестай, иси намедонам Амрико рафтестай, иси Аврупо омадестай. зора дора ки тоҷика қабул кунен корда. ё президентои Тоҷикистон нестанд. ти президенти Тоҷикистони масъулиятит аст. метавони ҷои кор омода карда, метавони бо мардум кор карда, метавони ки мардума фаҳмони ки вазъият чӣ аст. набоша истифо бите, мо метавонем мардум қати кор карда. мо мардум қати метавонем кор кунем. ягон мушкилӣ надора. ин зимистон ва мебинӣ ки кадом шароит мешавад дар Тоҷикистон. нами зимистон мебинӣ ки кадом шароит мешавад. ҳозирам вақт аст, ҳозирам ҳар як инсоне ки ҳамватанои азизам, ман ҳамчун як ҳамватантон қаллиғам бошум мегум, як ваҷаб замин дошта бошен чизе бикоре. як ваҷаб замин дошта бошен чизе бикорен дар оҷа. барое ки ин зимистон мушкилӣ ай пеш мешавад. ин сезони тобистон мардуми Тоҷикистон дига дар Россия кор карда натониста истоданд. аэропортҳоро дидестен чӣ хел хоб аст, кӯчаҳоро дидестен ҷои кор нест, хонаҳоро дидестен ҷавоно сиёмка доранд ки чанд кас бекор хоб ҳастанд, чанд касе. ҳозе ки агар бигирем дар асл ҳози сезони кор аст, яъне сезони сохтумон аст, сезони кор аст, не ки мардум кор надоранд. ин ҳақиқат аст. Эмомалӣ Раҳмон ба сари очаи ма амният роӣ кардагит қатъӣ ин масъала ҳал намешавад, ин мушкилӣ ҳал намешавад. очаи ма президенти Тоҷикистон нест ин мушкилиро ҳал кунад. ба сари очаи мара амнията чӣ роӣ мекунӣ? ба кадом ақл рафтан? муҳтарам вазири амният, хуб кӣ ҷавоб метада ин ҳадда ҳаракато? худат ку вазир ҳастӣ. кӣ бояд ҷавоб битада ин чиз? чӣ гуноҳ дорад? чӣ кор кардасу хонагиҳои мо? мушкилӣ ба ма дорен? марҳамат, мо тайёрем суҳбат карданда. бидуро дар фейсбук ходими халқ бинавис. марҳамат, биё мессенҷда ман номерома метам, хоҳи ватсап қатӣ, хоҳи телеграм қатӣ, хоҳи фейсбук қатӣ, хоҳи инстаграм қатӣ, любой чӣ қатӣ, хоҳи имо қатӣ, чӣ махултай қатӣ суҳбат кунам, ба кадом тариқ, ба кадом бигем ки ҳамун сет ма қатӣ суҳбат кунам. ман тайёрам суҳбат карданда қатӣ бо мутобиқи қонун. мо пинҳон нашидаем ай шумо ки шумо бихезем бигем ки о гирехтагиам, пинҳон шидагиам. мо танҳо ҷомона бехатар кардаги ҳастем. мо аз шумо гирехтагӣ нестем. ира хуб дарк кунед. мефаҳмед намера? ира хуб дарк кунед. мо тайёрем, 100 бор тайёрем қатитон суҳбат карданда. мо мегем ки пешниҳод дорем ки онлайн трансляция ки телевизорда сар бите суҳбати мора. биёр прокурор, суд, судя, намедонам генерали прокурорта биги биё, вазири амниятта биёр, ҳамат биёед. ма яхидам то қаями тараф 6 қатиётон якта бо мутобиқи қонун, нами конвенсия қонунҳои ҷаҳонӣ қатитон суҳбат мекунам. мушкилӣ надора, натарсен аз ин чиз. ва ура трансляция кунен, мардум бибина халқи Тоҷикистон. исбот кунен дар пеши мардум ки ман ҷинояткор ҳастам бо мутобиқи кадом қонун ва кора поймол кардам. ман баротон исбот кунам ки шумо чӣ қадр ҷиноят кардагӣ ҳастен болои сари ин мардум.
بیاین چی ای بحث میترسه؟ در حالتی که در پیش مردم خودتون فتح میپوشونین سفید میکنین که اونا جنایتکار هستند و ما جنایتکار نیستیم، ما دولتدار هستیم. مرحمت جنایتکار نباشی. من که اگر جنایتکار باشم بیا صحبت کنیم، تکده بیا در نزد مردم اثبات کنیم. از چی میترسین؟ ای چی به غیرتیتون است؟ یا سری و چای ما رفتگی قطعی مشکل تون حل میشوه. دو در خودت دوگیری رفته بودی دو مادر ما میگه خیلی خلا خیلی دو کمو میخیزیم یکی دوی بد نکن. مادر میگه که بچه ما کسی را دوی بد نمیکنه. هر کسی که حق باشه پروردگار شاه جهانش کنه روشا در این دنیا و در اون دنیا کو روشن کنه. هر کسی که بد ناحق است حیرمی هر بدی این دنیا و دنیا است پروردگار در بالاش بیاره. ایزو کشیدی آمین کردن همین خیلی است برای که بد بدی می ترسیدی آمین نکردی. گرفتی دوتا با دو گیرید بفوره ببره پیشش با دو میتد یه بار دیگه ببره با دو میگیری. این ای از بیغیرتی حکومت، این ای از بیغیرتی امام علی رحمان. نه اون چیزی که بگیم که کارش نه بالای سری مردم، بالای سری کمپیر، بالای سری بگیم که زنکا رفتن 70 سال کمپیر هم نگاه نمیکنم بالاش رفته بگیم که ما اکی میترسونم ما خلا نه بچه تای نمونده نمیگیریم میاریم حالا هم وقت پیش راشه بگی ببرو خلا. من نومیرات دارم، نومیرات در دست ما است. او دفعه خلا ما فیرود کرده بودم همین قدر در بچه تونده گفتین کی ده بگه اوچای ما بچهش ده نگه. مشکل خونه او تا حمله کنی بیای اوچای ما باید دکی بگه ایچی دل بیابی ایتا است که نگو بچه ده. برای چی نمیگه؟ تا کیستی اوچای ما را اصلاوی هم میمونی که نگو بچه ده که ما اومدیم خیلی پروست هم خیلی نصیحتش که کیستی تا برای چی نمیگه اوچای ما که خونه ما اومده استی تا اوجا در اومده استی تا چی حق داری؟ تا فکر نمیکنی شان شرف خونگی ما را فکر نمیکنی؟ همین یه بار بیشی تصور که من خونه تونمی و حوال بالای و چد رفتم بالای اپا و خواهرد رفتم خدا چی خیل میشه؟ افسوس در پیشم نیستی. در پیشم بدی کو میدراندمت خیلی پروستانه میدراندمت کو پاگانو تا در کونت میزدم. اونا وقت بعد میفهمیدی که تو خونه کی رفتیستی تو کجا رفتیستی تو بعد اونا وقت میدودی میفهمیدی که چی گپ بدگیشه. میفهمی امیره؟ راست تاکید دیگه اگر گدور دیده میدان خالی گفتی هم گپو در جایی که شیر نباشه شکل خود چه شیر میگیره گفتگی برین در جایی که شیر ندیدین هم شکل خودتون شیر گرفتیستین. دخترین بیان صحبت کنیم. ما یگان تشمو نمیترسم و ترسم ندارم یگان تاتون. ما مردنش هم نمیترسم. ما در پخر نیا جا نیا بار میبرم. لبوی وریم امروز پگای دیگه یگان مشکلی نداره. ما چیم از تبارین بیناموس شیده مردن اکو کملس شیدن ما دستای نمیبرم. میفهمی میره؟ و شما این کملس چهار تنگه در شکمتون در وطن تون فروختگی ملت تون فروختگی تمام ناموس وجدان تون فروختگی شما هستین. موتری نیستین. تا اگر وجدان می داشتی دلت با ملت دلت با وطن ملت میشد براو نه خونه بسویبان کمپیرو را یاد سه تشبیه بیو خونه در نگاه که یا تشبیه رو نگاه که در خونه چی با خونه پیرانسول است. من بیام تاجیکستان خونه پیرانسول هم محکم میشه خونه یتیم هم محکم میشه.
медони барои чӣ? Барои он ки ҳар як инсоне ки пиронсола мегира ва барои маош метам. Пиронсол мисли як инсоне ки меравад дар як завод кор мекунад ку анамун хел маош мегира як инсоне ки пиронсола нигоҳ мекунад. мефаҳмӣ амира? чеме ки бо намрӯз мешава чеме намо зани та рафта дар як ҷо кор кардан лучи як пиронсола мегира ҳамун заводи ҳамун маоши завода мегира зато пиронсола нигоҳ мекунад. шарм буд ту бар ин инсоно дар қишлоқе ки мо зиндагӣ мекардем кадомит мефоратон оли бирен бо бипурсен як бор хонае набуд ки ятим нагирифта бошад. хонае набуд ки ятим нагирифта бошад. ки ҳар як хона касе агар оташ очаш мемурд ятим мешид ӯ бурда дар ятимхона партофтан ё ки дасти урус додан ки ӯ вақт СССР буд ятимхонаҳо люкс буданд. ки қалғо позволят намекардан ки як касе оточаш бимбира фарзанди ӯро баранд дар ятимхона бутанд. ҳамсояш мегирифт ё ки намедонам як хешаш мегирифт ё як каси дига мегирифт ӯ фарзандоро тарбия мекард. ятиморо имрӯз шумо чӣ кор кардестед? кадомид ятим гирифтед? кадом? мара дар дастам боша ҳар як мансабдор сета чорта ятим маҷбурш мекунем ки бигира. мефорад вазифа 4 ятими дигаро дар фарзандхон мегирӣ оиликат басӣ мекунад нигоҳу биниш мекунӣ. ман ҳамун рӯзе ки президентшам 100 та ятим мегирам. 100 та ятим бойтарин президенти рӯи дунё мешавам ки 100 фарзанд дорам. 100 та ятима ба фарзандӣ мегирам. кадоми духуд мераса бигире? пул ҷамъ кунед ранги криса мушворӣ пул ҷамъ кунед. лекин ман 100 ятим мегирам ҳамун рӯз агар ман президентшам. президент ҳам нашам ҳамун рӯз ман дар тоҷикистон бигардам бирам ман 100 та ятима мегирам. чӣ кор кардааст ятим? чӣ айб дорад? баръакс ятима ба номус тарбия кардан дар кор аст. номус ғурур омӯхтан дар кор аст. ранги унау тиктокеро дувори беномус беғайрат биз шида калон нашаванд. ман ятимхонара қатъи хонаи пиронсоло аз байн мебарам. набояд ятимхона хонаи пиронсоло бошад. ҳар як инсон депутат мешава маҷбур як пиронсола оточаш боша набоша мебара дар хонаш нигоҳ мекунад. ку биё баъд вазифара бигӣ ман бинам ё пиронсола қатъит мегирӣ вазифара гирифтӣ ё набоши бирай пай зиндагӣ чия. уна рӯз баъд мо мебинем ки чӣ мешавад Тоҷикистон. мо метавонем Тоҷикистона дар 10 сол аз тамоми мушкилӣ бибурорем. аз тамоми мушкилӣ бибурорем. балки Тоҷикистон одамо кор кунӣ биyan, на ин ки бигем ки тоҷико бираванд дар дигар ҷо кор кунӣ. мо дорем ҳамун фаҳмиша, мо дорем ҳамун ақла, мо дорем ҳамун савода ки Тоҷикистона дар 10 сол аз тамоми нами шароит бибуроремаш. ки 30 сол Эмомалӣ Раҳмон 32 сол мешава рида гаштагиаи Тоҷикистона бо намира ридагиёша тоза карда ку дар 10 сол аз тамоми ҳамун бигем ки буҳрони нами аҳволиш мебуроремаш. ягон мушкилӣ надорад. агар ки просто одноразови зиндагии хуб бихоҳем фақат нами шумо зиндаен зиндагӣ кунед, мо зиндаем зиндагӣ кунем, не ки баъди мурдем дига таваккали ватан ба худо мешиданӣ боша. дар 10 сол ма мебуроримаш ҳами Тоҷикистон аз тамоми мушкилӣ. чӣ будааст ки Тоҷикистон Эмомалида метавонистааст самолёт бихара бута, Эмомалида метавонистааст тамоми айши ишрат ша бута, метавонистааст дар набераи Эмомалӣ ӯ қадар айши ишрат бута, Дубай хона дар як қадар пачка долларо дар дарни хоно рехтагӣ барои набераи Эмомалира медодааст, барои вазирора, барои раисора ҳамаи вода доллар медодааст ин ватана. яки тоҷики худиш да як камбағал да бия ҳичи дода наметавонистааст. ин чӣ ватан аст?
این همی قدر بغیرت هستن هموطنای عزیزم اینا. این همی قدر بغیرت هستن که تنها بالو یک کمپیر 70 ساله میتونن برون. تنها میتونن بالو باز угроза باز بگیم که زورا یکیش زورا دیگرش угроза که خلا بچه دا نگو که ما اومدگیم. برای چی منو میگه تو یه بر کلت کار فرمون تو فهمیدی چی کار کردی تو خونه ما میای او چای مرا مجبور میکنی که با چای ما دا نگه که تو پیدرس خونه ما اومدگی. این چی قیل خاص اصلا؟ از چی میترسین؟ از رفتگیتون میترسین؟ میدونین که ناقانونی رفتین؟ میدونین که باز ما میبرم گپ میزنم داری برا؟ دختری ما گفتگیم نومرای تلفن ما میتاد برا ما دا زنگ بزنم برو واتساپ قطی برو ما قطی تو گپ زنم او یکی دیگه شنو ششمی دلت بدیا تا دیگه شنو بگیم که پروکراتورات بود زنگ میزنم توضیح را تلفن رو نمیگیرین میگرزینم یا بار گرفتین فامیلای ما را شنویدن بعد تاولرزاتون گرفتگی است بردارین تلفنتون وقتی ما زنگ میزنیم بردارین تلفنتون رفته در پیش مادر ما دروغ نگو که ما زنگ میزنیم و تلفنش نمیگیره وقتی خواهر میگه که نوزی ما زنگ میزنم خطتون گپ میزنم نه زنگ نزن ما حق نداریم در کوچه گپ زدن ده ما فقط در کابینت شیشته گپ زدن ده حق داریم مسخره بازو میمونو شما فقط در کابینت شیشته گپ زدن ده حق داره چرا شما در کوچه گپ زدن ده حق نداره غیرتی ندارین که گپ زنین اما خلاص میترسین باز دروغ هم میگین که من زنگ میزنم بچه تون نمیبرداره بسم الله الرحمن الرحیم میگو من زنگ شون زدگیم چند تاشته و تو امروز با بسم الله میگم یکی همونو دخ کدگی نیستن نه تلفن رو بردارن نه دما زنگ بزنن حوزی نمیجه نمیشه که از داخل افیر ما زنگ بزنم اگر همین امکان باشه اگر همین امکان باشه که از همین جهازی ما زنگ میزدم در پیشتون زنگ میزدم که ببینیم چه خیلی همون انسان ها میبردارن من گفتم که شما چقای بد نشین من از این بعد اوزی کم ترک خدمه مرکز شرایط وزمی نه دیگر اوزی رمون یه تلفنی دیگر میگیرم با بسم الله میگم تمامی عدلتا زنگ میزنم تمامی عدلتا اینم خیلی لایف میمونم زنگ میزنم که چقدر شما دخ دارین قطیما بخیزین صحبت کنین همین برنامه را ما گرفتنیم بالای سر شما اما بازم کم کم فراموش میکنم شما دایاد ما با میای خونه ما با دایاد میدوزین ما این برنامه را بالای سر یو میگیرم زنگ میزنم اینم خیلی لایف گریون میکنم از تلفن دیگری ما بای بغیرت ها در عدلاش دیگراش نومرشون میوم زنگ میزنم که میبینیم که چقدر این انسان ها غیرت دارن و بگیم که جواب میتن در تلفن و همراه ما صحبت میکنن من هم کتابای بگیم بین الملل حقوق انسان هوی میکنم در پیش میمونم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هوی میکنم در پیش میمونم و زنگ میزنم بای بغیرت ها در بغیرت ها ما زنگ میزنم میبردارن ما قطعیشون سوال جواب میکنم گنرال پروکرور هم نومروش میوم زنگ میزنم یتیم فهم نومروش میوم زنگ میزنم کدامش نومرش یافتم پریمای زنگ میزنم نمیخواد لایف گریون میکنم پریمای زنگ میزنم همینو ما اینو را که بعد شرمنده میکنم که ببینیم دخوشونا چقدر یا میبردارن ختیمو گپ میزنن من برای شما اثبات میکنم که اینا از ما گرفته ایستادن یا که ما از اینا گرفته ایستادیم اینمی چیزا ما برای شما اثبات میکنم نمیره اثبات میکنم من همون سودی اولیشم پیدا میکنم زنگ میزنم سودوشم پروکروروشم ایگلاو ما پیدا میکنم و زنگ میزنم
ببینین چی طرز یا بعد اتکاز میکنن ما اون نیستم میگن میگریزن اگر گریختن بعد ما دلیلش قطعی نومروش هم میمونم که همه آدم خودش بد چه خیلی از ما گریخت همه چیزا که شما میخواستین من این همه چیزا بالای سر شما میگیرم نام برنامه زنگ با امنیتی ها یا که زنگ زدن با حکومتی امام علی رحمان یا که کی از کی میگریزه یعنی بسیار همین نام خوب است کی از کی میگریزه ما از شما میگریزیم یا که شما از ما میگریزیم شما یک با یک کو در کوچه در خیلی بگیم که روپارو غیرتی گپ زدن نداره ریخ میزنین شما تنها شکل بر این جمع شیدگین و فرصت دارین در اوجا که همه کسایی دیگر قانون گفته ما این قدر شما 10 میلیون گپ زنی نمیمونه ولی یک آدم از کجا میمونه این گپ زنی حمله میکنین بولوش این نمی چیز است خلاص از این به بعد ما زنگتون میزنم نومروی ترام هموی که نوشتی کاغذ دا ریسک با کاغذ از دستش گرفتی کو خواهرچما نومروی ترا از یاد کردگی بود ما دا گفت نومرو تا چند بدگیشه و در تم زنگ میزنم هموی که خونه اومدی در تم زنگ میزنم هموی که اوچای مرا گفتی که ما زنگ میزنیم نومروش تلفنوش نمیبردارم از ما میگریزه بچه‌تون گپ نمیزنه قطعی ما گفتی من ترا در جامعه اثبات میکنم که تا از من میگریزی یا که من از تو میگریزم ما ترا در پیش مردم اثبات میکنم اینه میکورتا که کی از کی میگریزه در نو حالت گپ میزنیم من مثل تو دروغ نمیگم در پیش یک کمپیر 70 ساله رفته بچت تلفنش نمیگیره بچت نمیبرداره خلا خودت قطعی گپ میزنه نصیحتش که ما دروغ نمیگم ما در جامعه اثبات میکنم که شما از ما میگریزید در جامعه ما اثبات میکنیم دوستای عزیزم قربانی چشمای هر یک تا شما امروز بگیم که نمین کثافت ها باز به خونه ما رفتن بگیم که واقعا بگیم مردن ازدواجشون کردن بگیم پریکولشون کردن با یاتش گیزاله شدگی است که چی شما مورا مزاق میکنین ما اینجا سریوز نکار قطعی اومدگیم سریوز نکار قطعی ما دبرو ما میفهمونم سریوز نکار چه خیلی میشود مردنی نمو بگیم که اوچام و اپام ازدواجشون کردن خاندیدن ازدواجشون کردن بگیم دیگه هیچ چورا نیفتن خسته رفتن تهدید چونمی بدگی است که باید اوچای ما خونگی ما دمو نگن که او اومدگی هستن یکیش زوری کردگی است دیگرش بگفتگی است خیلی خلا جون همون نگوی میشوه و ما رو اومدگی مونه اونه که خودت همون قطعی بچت گفت زد که ای راهش بگرده ای راهش بگرده که راهش خطر داره او خونریزی کردنی در تاجیکستان شما طرفدار جنگین و پیما چیزی گفتنش ده значит تو طرفدار اوی تعریف باشم محترم دله میکشویم دله بکشو دله بکشو دو خود میرسه دله کشودن ده برای که دلش بکشو مرحمت که من وعده دادگیم وعده است برای دله بکشو من گفتگیم یتش ده میرسین و یه اولاد رحمان فضبه این میروه دیگه ما هم در دنیا نمیستم به فکر میرم نیک قطعی میبرم یتشه همین میفورتونم خیلی کار مرحمت من هیچ کی ندارم اون همون 3 کس است در زندگی مرحمت که بزبره دو خود برسه بره بکه تماشا که بعد ما چی کارتون میکنم حال هم قطعی شما از روی قانون از روی قاعده از روی عدالت از روی کنونسیای جهانی حقوق انسانی قطعی شما رفتار داره ولی ما خونه کسی نرفتیم و ما میتونیم که اونو بسر دختر رحمانوف یا بسر اونو نبیرچش بریم خونده استوده است استودنت که میتونیم بریم فکر میکنیم ما نمیدونیم او در کجا خونده استودن ما میتونیم بریم
мо метонем угражатш кунем, лекин намекунем, барое ки номардӣ стили мо нест. ба сари як занак, ба сари як гудак, ба сари як духтар рафтан ин номардӣ стили мо нест. ман ин чиза худамда позволят намекунам то он вақте ки шумо намо сарҳада убур накунед. Сарҳада убур кардем дига мада фарқ надорад. Оно вақт бояд гуфти ҳамо гапо ки пушаймонӣ айхудад кумта мекани пашми кумта мекани проблема айтааст. дига дунё мехеза мара террорист мега не имеет значения аст мада. ма ҳар чизе аз пеши раи мара молиям, ҳамо корое ки ҷиноӣ накарда истодам, ҳамо апаву хоҳар модарам аст ки оно хотири намо мегӯм. набошад ман на аз зиндонаш метарсам, на аз қатли куштораш метарсам. мада фарқ надорад, мада дор зиндон як аст. айтари чизо натарсонед мара. бароми эҳтиёт кунем ки вақтишда ки агар мо бо дар сари шумо ба сари очотон агар ҳамин кора кардем, мегӯянд коре ки агар ба сарат биёяд таҳаммули ҳамун кора дошта бошӣ. раҳмонов коре кард ки имрӯз ба сараш омада истодааст, таҳаммул карда наметавонад. миллата ғулом кард, дарбадар кард, миллата беномус кард, обрӯи миллата поён бурд. имрӯз мо обрӯша поён бурда истодем. яке таҳаммул карда наметавонад. ҳарчи кориди ҳамура мегирем. ҳоли фардо ин насли ҷавоне ки аст, ҳоли ин насли ҷавон дига хел тарбия мешавад. ӯ ба умеди 4 студенте ки дар Тоҷикистон дорем, ба умеди ӯ наша. ӯ ҳам бошам чанд ҳазор студент дорем. баъзеш барои экзамена, баъзеш намедонам ҳамо тарбия кардем ба номи студентам таре. массаи аслии ҷавон дар хориҷ аст. асли массае ки ҳастанд утари нест чанд ҳазор дар Тоҷикистон студент бошанд. не, берун аз студент дар Тоҷикистон ман фикр кунам ки аз ҳар як 10-15 ҷавон як ҷавон студент мешавад. яъне 9 таи дигаш намешавад. дар киҷое ҳам хел фаҳмида будам ки аз 10 одам як одам студент мешавад дар Тоҷикистон. на ҳамаш. хоб значит шумо якта доред тарафдор ва мо 9 та. агар аз 10 ҷавони тоҷик як кас университет дохил шавад, 9 таи дигаш дигар гуногун проблема мушкилои зиндагӣ қати дохил намешавад. пас шумо аз 10 ҷавон як ҷавон тарафдор доред ва мо 9 та дорем. фаҳмидед? ҳисоби китоботонро путат накунем. ҳар як нуқтара мо ҳисоб мекунем. ҳар як нуқтара ки куҷо ҳаст, чӣ ҳаст. ва ӯ ҷавоное ки биромада массава дар эфирҳои мо гап зада наметавонанд, сабабест ки шумо хонаи ӯ ҳамла мекунед. барои ҳамо не ки ӯ мешнаванд, мешинанд, ина эҷашон қати қабул мекунанд, дил қати настарт мешаванд дар ин коро. ӯ аз 10 та як та студент тайёр кардӣ, байрақ бардоштӣ, кӯчаода овардӣ, студенти хуҷанд, студенти шамаи коллеҷи университетта овардӣ, ҳам як кӯчада ҳам чандташ ҳам 2000 дона 3000 дона студент ҷамъ кардӣ. яъне тарафдорат ҳамо аст. ӯ нишонае нест ки Эмомалӣ Раҳмон ба ӯ 3000 дона студентта ҳукумат кунӣ. не ки мо ано гуфтам ку аз 10 9 тарафи мо асти, як шаста 9 аз мо ҷавоно. мо массаи бузургем. фақат камтар шароит аст. камтар номардиҳои ту болои сари оилаҳои ӯ аст ки камтарак истодагианд. не ки ман боварӣ дорам ҳамаи мераванд хападам дар Тоҷикистон настарт местанд. настарт ҳамон рӯзе ки шава ку студентот
پیش رحمانوف میگریزن байрақ мебардоштан сурати раҳмонов мебардоранд ку шумо буҷетнико ра метавонед ки тарафдор кунед барое ки ӯ дастнигари шумо ҳастанд студенту буҷетнико мефаҳмед ин инсоное ки аз буҷаи хичон зиндагишона мебаранд ино ягон фикр накунед ки ино тарафдори шумо ҳастанд ё ки як девонаи дигаро шаб биравад ҳамтари чорта дига девонаи дига шояд дар муҳоҷират тарафдор дошта бошед ам чортаи дига ам шаштаи дига дар тикток доред халос дигар надорем касе дигар шумо тарафдор надорем ин чиза хуб ҳисобу китоб кунед худтон ман ҳамаира ҳисоб кардагӣ ҳастам аялав ҳамаша ҳисоб кардагӣ ҳамине зинда бошед ҳамватанои азизам қурбони чашмои ҳаматон бо шумо буд бигем ки ростӣ бигем шавсоз хоб накардам камтар хоб дорам бо шумо буд бигем як ҳамватани шумо инам як қалақ дар ҳамон ватан як қалға дида натонистен айса амният сар мекунад айса хонаш мераванд айса ту хона харидӣ чӣ кор кардӣ и хонара гирифтасту фалон хонара гирифтасту ба ҳазур бошед ман хона нахаридам оле ман надорам пули хона хариданӣ надорам барои ки нам ятиморо диден агар рафта бошен як бор бибинен ҳамаи намро хӯрдан пӯшидан мактаб студенташ студент бигем дигараш дигар ҳамаи намо бигем ки ман нигоҳш мекунам яъне ки расходоша ҳамаша ман мекунам барои ҳамон оли ман хона харида наметавонам тои гулаку калон шида гуфти парончик шида рафтаншона оли ман хона харида наметавонам ба ҳазур бошен дар ин масъала саросима нашед агар бихарам ман мегӯям ку агар 10 таам дошта бошам агар 100 хона дошта бошам уро ман харидагим значит ба пулм харидагим ту фурӯхтаиш ман харидам ягон мушкилӣ дошта бошӣ метавонӣ бирай дар лаби об бишинӣ гирья кунӣ ӯ чизеро ки ман бихарам агар кун таба дарон ку ҳеҷ кор карда наметавонӣ дигар ҳеҷ кор карда наметавонӣ мефаҳмӣ амира барое ки моли шахсии ман аст моли ман ин номуси ман аст ман медронам инсоне ки дар моли ман чақа мешавад медронам итари просто чӣ нест қатиш ҷанги ҷанҷол каштал ба каштал не инсоне ки дар моли ман даст мекунад ӯ аввал биравад дар пеш ягон эшон бишина ягон эшоне ки боварӣ дорад дар пеш бишина гӯяд ки боби эшон ҳамин гӯшум дар калимаи маро бихон ман ҳамин имуществои астана бида чақа шиданиям мефаҳмӣ амира мара имуществам ин номуси ман аст чизе ки дар ман дахл дора ӯ номуси ман аст вақте ки ту дар расидӣ чизе ки ман ба меҳнатам гирифтагиям вақти ту дар расидӣ ту бидон ки дар номуси ман чақа шидестӣ ту бозӣ кардестӣ ба номуси ман мефаҳмӣ мегӯм ку бирада пеш ягон эшон гӯ ки боби эшон ҳамин калима ма бигардон дар гӯшум ман як кор дорам калимата бира дар пеш эшон бигардона баъд биё гуфти ҳам гапо баъд дар ин масъалаое ки чизе ки шахси моли ман аст баъд дар уҷа чақа шад дар моли ман чақа шидагӣ агар падарам боша намебахшамаш ман хеле одат дорам мефаҳмӣ намира падар боша намебахшамаш ҳоле ку хеш табор ҳамсоя ҳамватан ин чиза ӯ тараф биста падарам боша бе иҷозати ман моли ман агар чақа мешава ман ӯро намебахшамаш барои ҳамон он ручкае ки ман навиштагӣ ҳастам дар ҳамон хона истодагӣ аст кӯдакҳоро ранги ручкаашон тамом мешавад дар вақти дарс кардан ҳамҷо ручка истодагӣ аст ҳолиам ҳоли агар бояд бордигаи шашум адел бира нигоҳ кам ҷо ручкаи молиам истодагӣ аст очам мега нарасенаш нарасен чизида места
عادتش به جیب است. میفهمی نمیره. ما بسیاری مسئله دا بگیم که سخت میستم. مرا خونگیمون در چیزم نمیرسه. ولی برادر شکافا کرتا میشتودگی هستن، فوتبالکا میشتودگی هستن. یگون کار نمیکنن. کسی نمیرسه. کسی حق نداره. اوچه ما در زندگیش در کیسه ما دست کدگی انسان نیست. یعنی مورا اینه مو تربیه کدگی است. برای مورا این چیز نچید ارزش داره. مرا اوچم در کیسم دست شدگی نیست. پس بدون که ما بیناموس کلان شدگی نیستیم. مورا правильно کلان کدگی است. значит کدامی در کیسه رسید کدامی رسید و باید جزا بگیره. حق نداره. و ما هم تا امروز در چمال کسی بگیم چشم علو کدگی نیستیم، دست رسوندگی نیستیم. زنده باشین دوستای عزیزم. ما بدرم کمتر بگیم خوب کنم. دیگه تو دیره بگیم شش تیمو. ولی با میدرم با تیک توک میدرم تو ساعت یک دیشه و میشنیم نوشرگی شود. خیلی با تیک توک میبینیم. نم خیر. امنیت رحمانوف، پراکرور، گنرال و غیره همتون دا گفتی هم گپو. سلام باز با مو گفتی خطام. اگر با زبان فارسی که بفهمین، اگر بدونین رحمانوف فارس با فارس پریواچی داشته. درود برای همه شما. اگر یگون مشکلی دارین مرحمت فیسبوک، تیک توک، اینستاگرام، ایمو 100 گرم 200 گرم закуска любой چی. من تیارم любой время قطعا گپ زنم. اگر دوخی علاقه بر آمدن ندارین من خدا خواه کم ترگم یا سیزانی کار است کارو ما بود کنم و بگیم که من قطع شما من خدم شما دا زنگ میزنم. من چند تا نمراتو ندارم. باز من خدم شما دا زنگ میزنم در افیر و همراه شما صحبت میکنم. کو میبینیم غیرتاتون کی از کی میگریزه اون وقت اثبات میشود. ما در پیش ملت اثبات میکنم که بی غیرت ترسانچک بدارین شما را و که شما از ما میگریزین نه ما از شما. این چیزا ما اثبات میکنم در پیش ملت. زنده باش هموطنم. поделить подпискара фаромӯш накунед. ба ҳар ҳол қалақ амош магар ҳамватантонам. баъзеатон медонам эй қалаqa чикор мекунем подпискара мекунем. Я подпискара бижатмон я лайк я поделить кардамон зарар намекунад. фоида дорад.